ngukwerethera atia Ndato iria kwerete by the way. Thank you. No rero taragia mamba tunono wega. Bibi ino ya murima ikoragwo ihikitio ni Waithaka wa Jane kana ni atia guthiaga hitanatarĩria makiria uria ningi ndeto ici ciaubũkana hitikira tugutana o notification yaku na gusubscribe niguo hingo ciothe twa post video ugakorwo wa mbere gukinyirwo ni video citu. Baby Tops nionekana tarakara muno riria andu ningi mahana ta maraigirira relationship ino yao na Waithaka wa Jane. Finally Muthoni akionekana ku address dereti ino ikoretwo ikigerio gutindikwo egie kana ndugu ino yao ni ama kana tiama. Kuri na aria makoretwo makiuga ati Waithaka wa Jane ni kuigwa aigitwo ni Baby Tops, angi makauga relationship iyo yao tiama tondu Waithaka ni ari muhiki ungi urikanaga ake na undu umuthi Muthoni akoro akio address. Muthoni posted bisha ino acierete cukuru njeru ya Karaiko Master Bay yake kuria akugathagiriria cukuru iyo on her social media pages na akigathiriria biashara iyo njeru ya Bay yake. Muthoni onekana oroho gutuma warning kuri ahiki aria makugeria kuhuthira namba ya Waithaka wa Jane iria akorirwo akiheana akigathiriria biashara niguo gukorwo makimucogotha na njira itari cia gibiashara. Muthoni akugaga, I paid a courtesy call to the director and founder of K Media Production Mr. Waithaka wa Jane, na Muthoni arikiriria na kuga note better, simu ni za kazi na consultancy, sio simu za kuita director BNB. Auga Waithaka are very busy na ndakagio. Na hau niho murumereri umwe wa Muthoni agwire thiini wa comment kuria oririe kana fio Waithaka ni Bay ya Muthoni, na nyinyi mulisema that huyu ni bibi na bwana ama ni mimi nilisikia vibaya. Na Muthoni nionekanire kunogio ni aria makoretwo magi question wendo wake kuri Waithaka wa Jane, na hau akorwo akirespond kuri murumereri ucio akimwira Becky Kafoshi, for now tuko kazi, mambo ya bwana ikifika tutakuita. Subscribe niguo hingo ciothe ndukahĩtũkagwo ni cai wa kiroko. Tucemanie in our next one.